Abawa mani bantang la ngasang anak kamping ite ngasang aseke golo kurut saksi cama lain ngone yang tentang berhodami wali ngasang tahun tingkang kolang sempo puine vai puaterona wana cucu etana tangaso itu teranggono nemere bandaku kamping ite aseke golo le ai ite ase pai kole gamita kurut ngasang deng mose agua bakar dah oh tak naku kurut tagi ke caga bak ngasang reban dite kurut mongkot nakicar tombo kamping hema ata yang ngaji nanya manik cepang hoto to reban bo nak te kapoko tua Nada asik. Yo, oke. Mari Aldi, jadi caku ya ataya perlu hari aku tegi kule lami ya kamping ite du tamu pu bai ko pecing dite ruko rusake du acara lonto cama te hangkolang newan tang hop gaya jadi ite ho gaya mangau tentang suasa busong pelima jadi poliana ali tentang maga suasa busong pulpat jadi ho lite ya verus aku tibana suasa busong pelima laseng one mai ruko rusake dit mangrai kan manga acara lonto cama te hangkolang isayat pamble sempo vurago ceki malopon de lopo atau pamble gula sange rasa kedo jadi minta tam ke sange disi calangan sengko ya tombo tong lite ya so kita kira urutan acara apakah mungkin star pungun maya bantang duwangkan untuk cama keluarga itu kemudian ngonggevit vanta ke apa kasih vanta ini buah pasang lilin lagu baru apa kemudian coca yang baru so urutan acara mungkin itu tak perlu baik ke pecinami tegi ko ya pati gicar gitu ya. terima kasih Ya. jadi ata peciang gumopodak itu pecamat tentang kurting hangkolangat empu Yo. sangir tangata pamble onet keluarga Yo. ayah aku kolelite sering aku danong rehya magradus ginggu tentang salah satu senior di TC dan tentang tinggal kola. Yang pertama itu, kami lebih rapi. Tentu oleh keluarga itu, oleh mantan sama. Oleh mantan sama oleh ID Okta, semua organ tahu hukum. Kuruta Valir sangge done maya hasil ite kerjaan tahu ngata polin ga di bantau ngapa tang baru jadi kira-kira co menurut ite oga oh de ite ga ting de velson nua lonto itu ngotong gitu ga hanang kue kap Apa terperusia bahan-bahan yang pertama liti kondik bahan nga bantans dengan sang inang oh gitu bantans gevetapean airan tamanga dion kulep di setehang kulanghung gitu ame to de benta si sega lesu kule de sempuga sutar tu itan ninan mehiti oh sutar tu itan vetahitur mewe begitu aku de yo de hot goga lako vakar de dihagi one bilang anak seperti mai oleh nume oga hemong kita kak begitu sehingga one bahasa gitu dia ngasanda di set pamle langsung bantet ngode oi aku nipin gitu amlan kita temanga ya ngoteng hang kulang isi ode mangan ku ini gitu terus ga ata ya lebih rapi namanya ay aku pas sering terkaing gopai setiap manusia tapi aku dan selalu aku magradus terus mereka maling itan tuh jadi pertama liti ngovanta desisi batuak iya apa tuak ruha ko ruha manu kamu jadi oleh go mai dakuta tuak ai di te oga
semol ngentang ngapa ngentang mang rantang kuya GTT ding kuliah tang berholite sa boka KM tesai teng mangaya nuk nakap kapun itu teranggon may nga sampu empu inevai empu tarona gitu kuliah sangger tang keluarga besar une mekilo ho tua ite wali kacama-cama rone baru tang jadi ya nika kita cinggo kuliah deh itu Kecing. niko cinggo kuliah une baru udah salah gitu ga karena lako gisi terus ga nika go cai ga dupuk pengiu amen hu ne beoko kami harus manga de teris ga ai boka aku gitu mun konsep de ka mengo dedek tamru tebeu mengo tapalilin cai de sisela ke garis la ke na hitne kolesko yengi kai asa cara polip boa rebang aku sempuge Betul aku cama bugi. Ayah apa istilahnya? Gitu. Badewa. itu Awar hubungan bakar. tuakiu jadi itu boa tarayango kami tak kita ya luta bentai sistema boleh laku me poli itu ga itu ponggok ang klopean sisi ga nah sekarang inung deh. tuh Yang penting poli lontok kata. nonton Poli ris. poli pris Poli itu ris, ga poli itu deli tegang jadi dulu acara kan harus manga de kala manga raci harus tein di cepat loce di si gogena empo tuh edik lihat turana amin utempo yobo dia amaho lihat deh itu empo ini vai empo tarona sangger tang keluarga neho ataya poli bental deva abca ai bau ngobong gabit beki bantang sang rak jadi turuta narin tedeng ucapan terima kasih kampi morin kampi meulami unentang mangaho jadi ya ho cepat ite sebelum deka pandai manuk kami ton sepanting ite hoa cepat ite holo cedite lonto tite hoa rongko tapal ite rongko nah gitu terus delite itu ga me poli itu lihakot kurta bevan ga jadi aing gitu jadi ya jadi di TOD tongga wajib de bevan tengah patung ke pertama tuh teraku one masih kaya cabura gitu Itu seurutan. Rencai. Tesuan ngasan dendemak saksina tetelun tongga ngasan anak bara buat tuka ngasan anak nevai itu jadi ya itu teranggoon ga ayah aku terbang aku gitu. Kalau perlu kuliah gua asik kata long tua. Ai aku cana sekai golo Berarti pahat nak ini. pat Pahat nak. jadi ya itu deh reveng deh dikata Bavang bevala rencai. yo ngasang kisah ngasang anak gitu kuliah asik ya telung togolo natas calak bar ai bau mani lako ngasang anak kami asik kami terweng kamping ngasang asik ya Lontogolo kaentana kurus saksi sama lain la onea pandai manuk teng hangkolang sempo dan gitu kole kurnaka kapun ngasang ngati bantang beru urut saksi sama lain lite gitu kole ngasang ndemanto
Itu teranggo ono ne merbandaku itu ngasang ase kai golo. Oleh hotak dakuta. Am cagawak ngasang rabandite kurus saksin kut dengeli sempo kut mongkot tong tombo nagua isempong lela lihat tangajin iteranggo te rabambon kepo kuat coklat. Coba kira-kira contoh Valen lihat, Rebang Valen. Gitu deh. Ai hitu betul deh anggo hitu ga nakicas bang. Yo kayak sekai piur. Yo, masih kayak cocok. Jadi terima kasih ne maya revan di tengah sanga lonto bongko lami api. Nuhu laku ngasang ACKE caburagu ceki kole. Hola kuti bantu api. Revan aku kali kamping agu sempo. Empo ini vai empo taruna. Amlani ketel hitu dianca sua ngasanga beti bekila saranga lain temanga ngasanga tinghanga kolan semi Yo. mangan li ngasang melon ngasang beki ka rang sama wakin ha itu teranggon merbandak ho kami ngasang asekai neka manga kole ngasang itan dianang kitain nuhume empo salamanga to sa gutundak data oli ay manuk cepan di tinghang itu neka kole manga ngasang lako bilang bangko di te lat bilangana kantal di ngasang hang pai ngasang hang tang ber ho tang ata manga ya ranga ata te manga ranga ho tang man itu teranggo ono ne merbandaku ngasang ase kaya cabur aku cek itu de tombodaku toer bambon lah kepo kuat Waktu. Itu tusuan gitu. tusuan delite Kalau aku lihat, kalau Valen kalau lihat orang main, itu juru besar. itu pun Coba lihat aku lihat. mai de dihang yo terima kasih ne mai revan di ngasang ACKE ataya cabur aku ceki agua ayah kurtegi revan hitu kurut nialin to ongda one ngajin lihat ngasang apa kurut molor tiban iteranggo hokola ketiban tok dite yo Tusuan itu gitu. suan kulene mai rebandak ngasanga anak dite kai dite madite ai bau ngasanga itu ane seke golon deh Masuk ke gol. abawa mane bantang lah ngasang anak kamping ite ngasang aseke golo kurut saksi cama lain ngone yang tentang berhodami wali ngasang tahun tinghang kolang sempo empuine vai empo terona wana cucu etana tangaso itu teranggono ne merbandaku kamping ite aseke golo le ai ite ase pai kole gamita kurut ngasang deng mose agua bakar dah oh tak naku kurut tagi ke caga bak ngasang reban dite kurut mongkot nakicar tombo kamping hema ataya ngaji nane manuk cepang hoto to reban bo nak te kepoko tua Nanti kayak lontu gol Lolo itu. Mana lihat gitu. balik kulit dari haga yo jadi ya nulak ngasang ACKE golo ke ai bau mane bantang kami ngasang ACKE lite ACKE golo saksi cama lain one acara tang baru dite aku tengah kolangi sia empo ini vai empo terona wana ta cucu tentang nura bandami ngasang ACKE golo dengeli tempo ini vai empo terona tagi dami kali kamping ACKE dami tagi ke wagulasi bokos neka kue lain me ngasang tiba ngasang ringang suruh ngasang rucu toe de manga kurua leger au ke baslit toe make mong mamur se kuro tei hang kolang
Nika mga paing ko rin lite bilang mani kamping anak nga sampay nga sanghan. Ay man sepang dari situ. Kurtei hang kolang balin nga sentang. Sama-sama kali di teoto nakakapun tang ber. Itu taranuhunggo lamia sekai golon. Holeng kami sekai gol. Saksi sama lain tong tehang kolang isempo dite. Toe kole rebambon lami kepok po kulit tua. Kami manga dia langsung berus ngoga. Lapeng ga i. Napa. Mai kolek dia walin itu. Yo, goleng grone apa? Sila kita apa Robo. Yo, terima kasih one mai ngasang reban ditet ngasang sekai lontogolo natas nakitsa. Te ina kurti kita reban hitu. Tebel tagin tong kamping isempo. Gitu kalau kamping gini. Nuhun meraban itu. Hola ketiban na tok kepok. Itu tesuan begitu kan? Tesuan. Itu dia one ngasang anak nih. Anak ini baik kan. Anak bina. Tetelun itu? Tetelun. Aing gitu ge anak. Ay boleng tahu sego itu. Boleh tahu. Saya kita sih. Ini. Jadi yo. Ya, aing gitu gian. Ayo nih mesen kami buat lami ngasang senara dite kutlaku bilang me ngasang weta me ngasang ina jadi ai be ho dite nu ina ai kurtehang kolang sia ampo agi sema ditata pamble nevaisi atarona itu teranggono ne mai rebeng ngasang met ngasang anak am cagebak liter rebeng kurut daya sengit agu dengit tong lisempo rebeng gesar agu tegi dite terang anak tuh rebeng bona kepok koa tua balik kolek deng masang anak itu yo aing gitu ya ai tulen tara manga ya ngasaranga kami ai ne mesal ite buat sekesa daku bisa sedaku bantang kurutnya nakak kapun tang baru aku tehang kolang sempo punya vai peterona gitu kole ngasanga weta nara ase holeng kami cai tegi dami kole kali kurut tebal tonga tetambang rewang da diha mata ngaji Forum tegi dami one main tang veruho. Amanga ya tambolot none mose damin tang ngetamangan. Forum do poketan tang mangan. Cala manga beti beki nete ngami. Lasaranga. Neka ketan na baon tang verus. Do poketan tang mangasi. Tesuan kalau nemer bandaku tegi kamping itu. Poromone sangger usaha dami. Porom tengke rezeki. Gitu kole mose dami tengke ubagula kami bokreso. Porom geal ken use saat mose dami joluk nuhulo. Itu taranggo one merban dami. Oleh ayah kudaya nakicar tong ler tombon la lehata mata tombon une maya kenga kain dami. Toer rebambonan kepok kulihat tuak dami. Aguapan kuliah itu gak langsung kuliah. Jadi dah anak kotong atanggon gak oke terus. Itu emang ngatvalin di hatong gak ada tingkit agak. Jadi perwakilan bukan kota. Atau ibor gelur gitu. Atau ibor gak. Bos menar ya. Selama tekuman. Dereng bali berat dia gitu. Tadi ame tema sing. Bawa memang sing. Harus siap 100. Dua tegira begitu harus udah tahu. Lari nggak hiop itu macam paksa meti mana. Misal dah nuda sesuatu merego teri masih di segalilo kakek. Terpaksa gitu. Jadi ya balik di kolela ndema.
Yo, terima kasih nih Maya Rawan ngasang anaka bara buat tuka. Ya. Ai hidup mentara mangara Rawan kamping ite bu. Ai kurtigi Rawan hidup bu. Jadi nu Rawan ite baliga jamisi. Terima kasih. Itu dia onea ndema. Ndema terakhir. Ndema. Itu tahapan ya. Ayo. Jadi yo Revandaku kamping asang ndema. Aine veho di telon totoro pantan sama kami ngasang anak di te kurut pantan te hang se empo puine vai empo taro. Gitu kolewa nata cucu tanata ngaso. One mai Revandami ho kamping agi unde emma balega. Ole. Tamat sagavak ko Revandi teta. Kurjat walin tong kamping agi sem. Tarango ma to Revambon kepok koa koklak. Balik kolek dia di kau. Jadi yo terima kasih nih mai Revan ngasang anak wanata cucu tanata ngaso nuhuga aku sebagai endema hola ketiban tuak gitu Revandaku kali kamping aku sempo empo ini vai empo tarona empo ayat tataran salang lewe kebe mangatang denno anak bara buat tukadisi Tegidaku kamping mengumpo atau pamble wana cucu tanah tengah. Neka manga lako kole bilang bangkong lat bilang anak dite bakar dite kantan ngasanghang. Ho kaku ngasande makul saksi sama lain. Orang ngaji tegidaku kamping ite tengke sehat ngasanga anak dite wana cucu tanah tengah. Sangero ne mai gori ag gejur dise porom te rezeki neka kue manga mora ata ita kue takawe kali wase kue setamila porom pa neka kue mora setapa ata ita itu taranggono ne mai Revandaku ngasan rema po sangero ne me kaindaku porom tiba situ senges horo atuak daku kurtombo kamping gitu itu taranggona kesa amang hitus dekeng kain dakut ngasang endema atan reng ngasang wakar agu dewasmet ngasang kesa daku sampai agu to adaku vela ngasang pe cinta kesini to Revambona kesa kepok kulit tuak sing kulit dia diga Sing kulit dia. Kone mana corona? Andi hap tanta bali lipat tapi 100 ton dihal itega berarti 100 bali devoy kita kasuwa devoy kita palkut ting arting kita mata kita sing bo dia tanah corona utonggi apa vali koles bo diha hitis pata vali kulit tungga dana corona aku udah asik kayak golu ting koles vali koles lipat dua ami teh masih di asik kayak golu hiyo boga tetap ting 50 oh dasar di dasar jadi ya vali kulit den diha yo terima kasih one Revan ngasanga endema ata iku pribu kami ongkod ma ai hitu lembo salang tegi Revandak kurja kain ngasanga kamping jari tongkeng kamping jari no ne Revandite hola ketik bana pak tuak terima kasih